ama sain kan channel min lo thlir sak thin tu te zong zong do sakna chi bai kan buk veka che u voini kum sang ni som ni pali August ni som pani tho tran ni ania Mizoram le kan che vel mun sang sang ba ka khovel mun danga chanchin thar bengver zwal te kanon tar lang don ani tun thlatir lam August ni thuma aizol dor pui venga mi pano pang puisa chu saklui chungchang kha kanla shihlom ome khamini chommalama no pang kumkomi avo nuwa puisa chhuhsaktu kha man ni to in ti fel ngai te ti fel ani nuwa jela da lu ani puisa chhuhsaktu hi champhai electric om tlangwal kumsom ni mi ni in aizol vai vakona akhosameka apoi khoi chungchanga hian police ten chui zuya thu zofia ngai ten zofia to wangin kota charsi thelu thuai aniang naupang puisa chhuhsaktu hian dora athil lei holam chu Chem nena lo vawin a puisa ken lai a chhuhsaka hetia naupang puisa a chhuhsak lai hi CCTV a chiang taka mu thei ni in Facebook a adara chui zui anita ni chinga venga khosa mi pano pang kumsom pangami chuan Facebook a naupang puisa chhuhsaktu thalak hi alo mu fuwa chonhulama andor bulvela akal chumuin apa shil nuwa anpa fa hian anmana anman nuwa police te shiatirin police in anlata ani miswal van nei nei top china nei anti hi lo dik khop mai khovela hian miswal te jok hi tuang viawin hanlang ve bok thin ma se fing taka ngai te pon che chwal chang an nei fawa van doi wanga man chua an ni chang po aum thin hetiang thil tun nai deuh khan athling ani karkalta August ni kwa khan mami district chunga dampareng puithen ma west Pholeng atanga kilometer somni pali vela hla a namdang pani tripura mi veve sagardas le tapasa saha chu scooterin anje swala kongthanga antla a anje swal thu report dongin west Pholeng police te chuan helai mun hi anpan ngala wani thak takin kan ti don nge lirthei che swal chungchanga kal police ten lirthei che swale van doina tok tu ten han en chian chuan an beka tangin methamphetamine kg som pathum le gram zakwa somthum an muchwaka an man ngal an rui hlo asoi ol samnan met kan ti mai thin hi twal chunga an shalna re tanga chutin cheng noi za somriat pakhat man hu dai ani an rui hlo phor an man mek lai hian van doina tok tu sagarda sa jok hi ni khoshelovin a oma west Pholeng PHC en kolani nuwa aizola en koltura phur ani liam te naw bak nei lo tapa sahai ro thuzo fia turin ma mita shwaye nia thuzo fia hlei thei aniri lo ni in an soye inrini liam ta khan kolasip daya luiluang pakhat min lui an ti chu miswalin turin an shaya ashai tu ninge ya sha te hi kolasip sub headquarters OIMA kumpuan ten anman min lui tura shai tu niarin helte hi tuiko kanti mai riang inti te an nihloma anzinga pakhat phe hi chu asam lammi ani nge a aman tu te hian an thilman chakai le sangha tinen police kuta an hlana lui shainan hian ran nung tha na hlo chi khat an mangani ti shiat ni in an laman lo mantel ani bok Mizoram kholhun le shiat lo tak labung chuan kumdangang thawin an khopan na kong chilutuk wangin har satna an tok le meka August ni som pali ni lai ni atang hian tlabung le lunglein karatlan Mexicap nei tu intel khom tlabung Mexicap welfare ten tiam chin omlovin dinri anrel tun haya tlabung Mexicap welfare thut khom na a tun lai kong din mun wanga lir theitlan ten har satna an to chungchang soi ania Mexicap service te hian lok puilawa an hlo jok thu tarlan ani tlabung le lunglein kar kong kilometer somriat pathuma hla dar karli vel tlan ni thin chu nileng deuh tho tlan angai le ta a kong pui lai mek ani bok nen purwa tuitlakara adia koina sa thei emema tuna an lai mek National Highway 302 chu tun aya zo nuam deuh zoka thom that ani ma chuan tlan chun zom lawa an din angai ta ani tlabung Mexicap welfare shwai tu te chuan
an service ti topa din an tum na chan chu lung oilo na lantir tumwa ngor ni lovin an lir thein ator lo zok na tura ruwa man na ani thuan soi tun din huna tlabung le lungleing kara hian Mexicap service som thum pani vel a om meka tun nai kong chia wang hian Mexicap ti lo khwal jin le bungra phura tlan lir theidang a om lo Mexicap lam hian kong din huna wangin tun nai khan a chuan man ti san an tuma nima sila tlabung joint action committee lamin an pompui theilo wangin chuan man ngai an man chun zom ani Mizoram pona lo pakai don to ila police te himin thlamuan tu anni rualin anzinga noi ve tak anom ve fo mai Nagaland Police Department chuan police uniform ha chunga wantang muna zuroi an omani chuan shemna pek anni don ti antar lang mau mai Nagaland Police te zinga uniform ha chunga tukhum par chap an lo tam thina ni nge yang mi puilama tangin soisel na anasa a hetianga malak hi alo ngai ta ani Nagaland State Police Department thu chwa chuan an mi le sa zinga hetiang ching an mu chhuaka an thiam lo ni ti finfia ani chuan an na tanga suspend thlengin shem an ni don ti an soya kumtina an hlo pung angong baka an kaisa na tur thlengin angong theidona hemi baka hian competency and performance test CPT nei huna po uniform nena zurui thintea a thalo zongin ngong anei don ani Nagaland Police Department chuan an hnuaia thokte chu an thu chwa ngai poimu a zom vektura an du thu soin hetianga ma an lak chan hi police za omna hum him an du wangti an tar lang bok Israel le Palestinian te inkara boina kalzela Israel chuan tun nai khan Gaza Strip a chomdol na inata na an man mek school pakhat kapin helai muna cheng mi za chuangin nunna an chana Israel chuan Hamas le Islam firfiak te chu skula hianin kulin Israel an bitum china chuwanga beita an ni ti an soi Hamas thuthar thedar tu te chuan in hum him na zonga skula omten Muslim ti dan phung anga tlailam tongtrai na hun an man lain Israel hian misailin an kap ti an soya Palestinian Civil Defense thupuang tu Mahmoud Basal chuan martar somkwa pathum anom to a heng zinga hian naupang som pakhat le meiche paruk antela anni nala hriat lo mi engamo zat an la ombok ati Israel sipai te chuan Hamas hovin school an beina thizat an tarlan zat chu anwar dewani ti in Hamas le Islam firfiak mi somni vel an thi ni in an soi ve thunga Israel sipai ho to Lieutenant Colonel Nadav Sashoni chuan an mun be chu Hamas le Islam firfiak polte bi ruk na munani ti soin Hamas thu chwa siam le Israel Defense Force IDF thu chwa ain millauti asoi heti mek lai hian Hamas political office member Izad El Rasik chuan Israel sipai ten no naw chen na mun an be tamai chu poi khoi na lian takani ti soin thizinga helpol pakhat ma anom lauti asoi ve thung Israel chuan hei hi chang le tin no naw kara Palestinian firfiak pol engomozat anin phum ru a chungmi te chuan no naw te in hum himna school damdoi in le tharum tholo na munata na an puan muna changte in Israel an be thin ti an soi US le ram sang ten rem na siam tumin ma lama se Israel chuan an tum an hlen ma lo chuan operation nei chun zom zel an tum ti chiang takin an soya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel tana Hamas an hlom to lo thlengin beipuyan thak don ti alapuang cheu mai ani Iraq hi kan sia anga tunma ram ro pui tak Babylon kan ti chin kha ania anram shruai tu ten kong diklo an zo pui wangin oil nga le hausa emem tur kha ram satlia ani ri ma se ma khosanga ta to tun thleng hian chanchin ngai nom le dangdai tak an la nei reng mai Iraq Justice Ministry chuan tun nai khan an ram ro rel na sang ber parliamenta an mei chia ten pasal an nei thei hun tur kum bithlia kum som pariat ni thin chu kum kwa ti niam an rot he rot na hi an pomani chuan mei chano pang kum ko chin le mi panau pang kum som panga chin ten dan hnuaya
nupui pasal an nei theidona naupang in nei an pun pha sotang he bil hi mishing dikna chanbo hum hal tu pol human rights organization sang ten an hel hlia an do dal mek bok UNICEF tarlan danin Iraka pasal nei lai za zela somni pariat 28% chuan kumsom pariat an tlin main pasal an nei ani mizo mi puite poina kan ngai ven emem kumin November thla a US President in than omtur chuan boruak anelian so thlia US President in thana Republican candidate Donald Trump ale Democratic candidate Kamala Harris te chu thale September ni som khian anin chapchar don ta Donald Trump chuan debate nei hi apoimo le ni ti in chapchar hun anga hlel to thule achung chang diklo taka an soi thin soi fia nan atang kai don ti asoya debate nei hun tur puan ani ma hian Trump chuan tum thum lai debate nei adu thualo soi to ani debate nei hun to chung changa hian Kamala Harris campaign team chuan thu chua an la siam lo thunga an siam thuain arin om Trump chuan aking pui Harris hi soisel zuin Biden a ain nu do nu le in than chu tura ti chiana ni nuwa press conference emo interview monein alain lan ngam lo ni in a soi Harris hian tun thla nge ya press conference nei atum thua soi ve mek bok Donald Trump ale presidential ni lai Joe Biden ate chuan kumin June thla khan debate hi an lo nei to a hemi tum hian Biden a hi ache thatlo ema wangin an party mi le sa te norna wangin president candidate ani na tangin ain nuk dok zuya Kamala Harris in athak ta ani September ni soma anin chapchar nuwa tunge chungnung zo kang ti rin thia mahari viau thung khati zong kha tun chumata na kanon ti chwa thei choni e